abaningi sabatha ngalenhle sandulelo sesihlabelo somthandazo hlabelo senkumbuzo ezulwana senkumbuzo okusilayo Bathokozile duduzile sohlanaka lemphefumulo abanye amakhosi sonke asezulwini athi mntana mzofeka lemphefumulo sohlala nawe khona sivulana ithuba manje abantu babone emhlaba ngoba sitshele ukuthi itheni ngalo muzi atheni amakhosi sonke asezulwini ngalo muzi umuntu uyaphakama zishufethwe inkosi sithi ebese ngene endaweni lapho amagama amile abathatha kangabi umuntu phamsi izwi yiloko socela mandolo wenkosi abeni so banhlala suthentathu kamelweni lodadewethu uthikela abathathu namakhosana mayikhona nawo ithuba ilawo nawo wonke-ke nje umuntu okhona phakathi kwaleli suele emakhosini bakhona amakhosi bavangeli washumayeli umuntu mayithunyiwe nje uzophakama athi itheni indeni ngithuni yathini ekhaya lemphefumulo noma amakhosi onke asezulwini atheni ekhaya lemphefumulo amen amen thuba-ke manje mhlawumbe aqambe sibuyisela uNkulunkulu masikhulume sasheshisa nje bese mhlawumbe nabanye bathole ithuba amen bathathu ngapha bathathe ngapha kanjalo ngiyabingelela ngabesithi bayethu bangena phakathi kwethu abashumayeli abakhokheli amakhosazane ubaba nabo kumkhandi kaNkulunkulu othe wabakhona kulo muzi osekhaya emphefumulo ngegama lenkosi yamaNazaretha eNyazezulu amen oguqileke umgobhozi Sibongo ngibuya eMkhomazi ngaphansi kwesizwe saseZembeni ngiphethwe inkosi umqadi induna uNgidi ithempeli engikulo usemseni ithempeli amen ke bantwana basezulwini akona oqala ngifika kuona lo muzi singangafika ukufika kwami ngiyasiplana ukuthi ngiplana ukuthi ngizala polinsizwa washaka sazakhuluma nayo ngingawazi lo muzi ngathi ngilele ebusuku sizovuka sizela ngesabatha kwafika abantu abaningi namangibazi labo bantu kodwa bathi babakithi ukuthi ngingane kakhulu labo bantu uma befika basendlini enjengokuyibona njengoba injiya imhlophe kodwa into engididayo yabe iyistezi bantwana baNkulunkulu amen yabe iyistezi ngikhumbula kahle ngoba sasikwi-first floor behleli labantu phakathi abaningi phakathi bethi sefikile uzosithengela amathikithi bantwana basezulwini angazi i-ofisi lalikhona lapha kuphi nendawo angisaboni kahle kodwa ukuthi kwakuyistezi kona ngiyabona isona istezi kuleya ndawo kwakuyistezi ngafika kule ndawo endokhuza e-ofisi ngathi ngiyawathenga lamathikithi angibabona likuphi ngithi uma ngithi ngiyafika la ikhona le ndawo ayisona istezi kodwa indawo ivele lapha esibonakala njengestezi bantwana abahle basezulwini ngizocela ukuthi sesizwile kaningi ukhuluma ikhehla lakithi elumqalo wesibongo sabamgobhozi sekukhulume kaningi kulo muzi wasekhaya emphefumulo sizocela ukusho sithi cha siyingane zalo
sesiqalile siyahlangana ngamakhanda sihlukanisa sifuna ukuthi silithethele leqala esizwayo ukuthi ngesikhathi sendulo ngesikhathi senkosi uLembe wakhona intezi yake wazo wabaleka umkhonto wahlala kuyena ngalesa sikhathi senkosi Lembe kuzuna manje umkhonto usabhajwe egazini bantwana basezulu ngaleyo ndlela enjalo ukuthi ngihlema ngibala ngicabanga ukuthi 204 years umkhonto usegazini bantwana abahle basezulwini ngiyacela ngiyocela ekhehleni ukuthi lani khona lisibheke lisihlanganise sizoba kaMgobhozi sibe munye sikhuluma ulimi olodwa sibe sifika sikwazi ukuthi simthethele loqala sincengele ezulwini ukuthi uShembe alikhiphe umkhonto egazini sicela ke ukuthi lakhe ubunye phakathi kwethu ngiyabonga kubazalwane ushuthi la ngithunyiwe ekhaya mina nguTheko kaShengwa eMophelangasi ngithunyiwe ekhaya ngihamba nendodakazi yami shuthi eboniswayo uSumabe indele ibuya boniswa ukuqala ukuthi kufanele ukuthi izizwe khona la ngiliso ushuthi lokhu iboniswa nje izinto bengingayinaki izinto eboniswa zona ngoba ibiboniswa izinto zenzeke nje ngempela ibiboniswa izinto zenzeke kanjani kodwa manje ngithe mase ngibona ngathi hayi ake ngiyibhekisise lento ngase yasiyaphupha ukuthi icela ukuthi bacelile omkhulu bafikile kuyena omkhulu abashona okhokho baxabana balwa ushuthi umuntu wayephatha ikhali umuntu wayephatha ikhwama imithi wabulala omunye manje bekuthiwa asosholeza simbekise phansi ikhwama lezi kade yayiphatha omkhulu ufikile ezocela ukuthi abekele phansi ikhwama ngase ngithi mina ake ngiphelezele wasicela ukuthi ngiphelezele sizi la sizoletha imbuzi yokuthi simcelele uxolo kubona konke ukube ekade kwenza okwazi ukulala nomfowabo ngakho uthakatha ngiyabonga lokhulumayo ubonga kaMpanza ukuhlala khona la eMaqadeni Manazareth nami la ngisamphakame ngifuna indaba ezosuku lezokhuluma ngako yila ekhaya kaLomphefumulo ngidaba lakithi ekhaya la ngisuka khona kusengelilanga ngilele ngibone leli khaya ekhaya kaLomphefumulo bengawazi lo muzi kodwa ngabona ngathi ngihamba nomkhulu nezingane ezincane zabafana sasigqoka amabheshu sivunulile engathi sisesabatheni semesihamba endleleni kunendawo ekhuphukelayo mesikhuphuka kule ndawo bese ngiyahluleka nokukhuphuka ngisekhuleni kwami ukukhuphuka bese lezi ngane ezincane ziyajika ngijika zingezi stebhisi ngikhuphuka ngale stebhisi ngithe ngifika phezulu ekudundwayo ngibona ila ngibona khona lo muzi kodwa lo muzi ubona ubona ezansi kunomgaqo nje wegravel odlayo kodwa enginothisa ngaphambi kokuthi ngesango lalo muzi kunamanzi la emgaqweni lamanzi agcwele ukuthi awukwazi ukudlula eceleni kumele umuzi ongesango udlule kuwona lamanzi uthe kuseni njalo ngilele bese ngibona ngathi ngisekhaya komalume kaMpanza ngibona kunomhlangano amakhehla amaningi amakhehla kunenkosi uShembe ugqoke isigqoko esimnyama nomjiko omhlophe isemifayitwa imithi ngekhona bese inkosi yasuka inkosi uShembe baningi oShembe abayidlayo uShembe inkosi wayibona khona uShembe ukuthi wenkosazana amen inkosi isuka iza ngamina mifika ngamina besizibona mfana siqedile imithi emhlangano besinawo usisele bese ngithi nabo umnyango sanguphethe ngiphethe isikhwama lapho ngisacela eceleni besishanga endlu ngesikhwama uphuma uNazaretha somhlophe bese ngawuthatha uNazaretha ngugqoka sengisiyaphusisa kodwa engikhumbula ukuthi engakhuluma ngangithandaza ngingazi izithini ngagcina sengikhala khona loluzane esibonakalisweni uhambe wahamba sabuya isibonakalo sesibuya yilele ngilele usuku ngibona imkhumbi lemkhumbi leyadala isuka emkhathini phezulu emkhumbi iningi ehlezela emhlabeni
bengiyibuka lemkhulu engishawa uvalo ngithi imkhulu yomningi kangaka kuzokwenza lami emhlabeni ngiyibona sengingena ebhasini kule bhasi mase siyaqalaza ngibona abantu abaningi ngibona ogogo nomkhulu ney'ngane ey'ncane kule bhasi bese kuba khona isilwane esikhulu siyayinyakaza le bhasi funa ukukhipha labantu abaphakathi bese silome umkhulu hayi khuleka lesilwane sizodlula ngeke senze lutho uhambe wahamba lapho kuya futhi sibona sesebhasi sengibona ibhasi bakhona futhi abantu phakathi ebhasini basebaningi ngaseqaleni ogogo omkhulu ney'ngane kodwa bese kuba khona izwi la ngalo sikhathi sebhasini ngigqoke uNazaretha mina abantu abale ebhasini abagqokile uNazaretha bese kuba khona izwi leli izwi wena mfana imali la phambili eduze kwadrayiva yimi la phambili bese leli izwi kunomfula la phambi kwebhasi omkhulu bese leli izwi wena mfana ngolindlela uyayazi uzodarekisa le bhasi ihambe inqamuke la emkhulu izifike ngaphesheya ngesikhathi engichazela lo baba bengizikabuka lo mfula lo kube ngathi ngibona indawo la kuzohamba khona amasondo ebhasi phakathi emanzini ingene lokuqala yokuqala ibhasi sekufika phakathi nomfula bese ishona ngaphansi kwamanzi yibona isiphumela ngaphesheya angazi ukuthi ingene kanjani emanzini ngithe ngisayibuza kanjani ibhasi ihambe kanjani kungathi kose ngathi lo baba lo ongitshenayo kuba ngikhombisa manje ukuthi ukusuka kwebhasi ngaphesheya izifike ehambe kanjani ngithe ngisabuka lo waphinda silobaba kunabantu abasele futhi ngaphesheya kwalo walanda labo bantu ngiphinde ngibalanda futhi abantu ngisengibalanda ngase ngibona khona ibhasi ukuthi ihamba kanjani usuka ngaphesheya izingena ngaphansi isebifika ngaphansi umfula isiyangena ibhasi ishone ngaphansi kwamanzi labantu laba bagcwele ibhasini ngihamba nabo iphumisa iphumela ngaphesheya ibhasi selushembe kusemizweni amen. Ngibingelela abazalwane bonke lo khulumayo nani umuzi ochithwayo Hlongwane usuka eManganeni inkosi uHlongwane kimina kuwusuku olukhulu namhlanje ngeke ngazama ukusondela phambili khona-ke bekunzima kudinga ukuthi ube nesibindi uyisondele ngaphambili Hlongwane khulumela phezulu baba namhlanje usuku olukhulu kini ngoba engangithunywe kona ngikhonile ukuthi ngiphumelele namhlanje kufike amakhehla akithi kaHlongwane Kulma Moka no te cae kunsen zo balera production moka Caballero Oh la le la Zulu Oh la le la ba amthuma mawuphakamisizwi ngeke uzukale lo lekufike lesiphukuthana memeza kakhulu khona uphinde isiphukuthana amthuma athumisela lamakhehla kini athumela ivanga usuba ivanga wanendoda qina mu indoda adangwathe sithathele adangwathe ukuthakeze wendoda labantu abakuthumanga babathumanga ivanga qina mu indoda donsa umoya donsa umoya donsa umoya donsa umoya donsa umoya khona ukhuluma kahle donsa umoya ngifikile namhlanje nomthelo nomama nodadewethu endifowethu enzani amakhehla wahlambulukele ndoda enzani amakhehla kini cha acela ukuthi sizogeza ngakamasho ngilele ebusuku awasho ukuthi enzani asho uthecela intethelelo acela ukuthi ngizowageza la kamasho uboqina phela ndoda ngoba kuningi abasazokutshela bona uma utetema bazokhulumana nawe
hayi futhi phela ngithanda Ah, usuba ikwala. Phengane zemhlaba. Usuba ikwala. Bazokutshela kanjani amaqiniso? Mhlawumbe amaqala basinda kakhulu. Ufuna ukwahlambulula uNkulunkulu. Manje mawukhala azokutshela kanjani? Qina ndondo bazokuyeka bese sithi sothuma le yangane encane ubona uyadedela. Khuluma bona amacala akho wabo. Sengithi ke ngiyacela ukuthi ushembe akhumbule. Inkosi ibusise baba. Usewakhumbulile okusufikile, inkosi ibusise. Yawo mama. Siyabingelela bonke abangcwele. Ngakulethe ukhulumayo ngoba amaphumulo yendawo lavela khona inkosi yaloduka uNdabezitha. Namtshela ngilele ensukwini ngibona ngisekhathini elikhulu nokhula yendlela manje ngiyabona lelo phakathi lelo hlathi kukhona umkhulu ophakathi ohleli khona senendawo yakhe nje ayivulayo hleli khona le ndawo seyindawo yakhe nje ukulengiselana namabhayi lomkhulu lena insho imponde emkaleni ziyimpempe yonke into nje yokunyanga fakile naseyidaleni basakhuluma izwi phezulu lithi khuluma la ingane yakho isifikile khuluma uthi wenzani bese uyakhuleka wenza into zakhe uyathaka nje khona namabhodlela yonke into eceleni kwakhe uyaxova nithi uyahlanganisa uyafaka emabhodleleni beka lapha uyehla uyenyuka ngafuna ukhuluma azagcina sekhuluma athi usufikile mntanami athi wakhumbula ngonyaka omunye unyaka sekunesikhathi angisakhumbula ukuthi ushasile kokunini athi uyakhumbula ushambe fika kwena esihamba uye eJudiya ngivuma ukuthi ngiyakhumbula kodwa bengasazi sengiyakhumbula ngobusushu athi ushambe wathi hamba eJudiya uyembonile emhlanganweni khona isuku sakhe abekela sona kodwa wena uhamba athi kwakuyilona suku ushambe yongikhipha ngalo lana ngikhona athi wangikhipha ushambe kodwa wase ngiyakela idatha ngiyakulona ngenxa yokuthi wena ungekho asethi sengiqalile buka ngithi mina kamngakanani ngitheleli idatha ngitheleli kulona asethi ngibuza ukuthi wenzani athi ayi mina icala lami likhulu kakhulu engayenzayo athi lo lelizwe likhuluma phezulu lithi khuluma tshela ingane yakho konke ukuthi wenzani ngoba iziyona ezohamba yokuthathela icala abaseyasho ukuthi yena wayethwebula kunabantu abaningi abathwebula kusho njalo nje aqhubeke uyaqoqa into zakhe uyaxuba imithi uyabeka lapha uyahlanganisa uyobeka nalapho amabhayini akhe akhiphe okunye indawo nje njengesigodi indawo la esehlala khona athi ushembe wathi wabeka lana wathi ingane yakho ngelinye kuyofika bese uyahamba kuyokuthathela icala kulungile hlala kalini okusho ukuthi esegcinile emva kalokho sengiyabona ngisethembekile ngiphakathi ethembekile uyaqhamuka lomkhulu kunaney'mpondo sayindaney'mpondo ekhaya uyaqhamuka lomkhulu uyagudla ngaphandle athi uthi ushembe angizobheka ingane yami ikhona la emhlanganweni athi njalo ngiyafika ngibheke ngakuboni ngisegcine sengihamba uyagudla ngaphandle angene ethembekile athi namhlanje ngiyajabula ushembe sezangikhumbula waseyakhipha ukuthi izaye uzongibona la ngihlala khona athi uyabona uma ngasekukhombise la bantu engabathwebula ukuthi banjani ngeke uzulungu washayela phansi athi uzokukhombisa oyedwa bese yaqhamuka-ke lo yedwa aqhamuka overall ayakubonakala nanokuthi umuntu ubona nje ngoba ehamba enekhanda enakhona ukuthi eyi umuntu lento ayiyona sekangisho angikaze ngibone into enje umuntu khona kodwa nje akuyena umuntu unanomqondo ukuthi uyakuwumqondo awukho uyaqhamukile ngizela nanoplastiki emzimbeni uthi ya unye wabona la ngabathwebulayo uthi baningi uthi kodwa ngeke uzuze ubabona uthi kodwa mina lokho engikwenzayo uyashemba uthi uzongithethela icala kodwa mina lokho engikwenzayo ayanankinga nakho senankinga mina abantu engadabukelayo nje ilaba ngoba mina ngukhokho kuqala la bonke laba bahamba emva kwami ezemva kwami bonke bayangandawo bahlala kuyona endawo engihleli kuyona sengidabulela bona njengoba ngithi nje ngiyacela-ke athi lo alikhulumele ilizwi lithi khuluma ukuthi ufuna kusize kanjani akhuluma athi mntanami ngicela ungithathele imbuzi ungene nayo ekhala umphefumulo uyofika lapho yilapho kwafuna ungithathela khona icala athi uyothola imbuzi nenkomo kodwa inkomo kulungile ungayithengi uma usuthola imbuzi lo ngithathele icala
amandla zosengana ngokunikeza amandla ukuthi uthenga inkomo athi lelo langa-ke uma umuntu azithola leyo mbuzi uNkulunkulu esengithethelela-ke nalaba futhi inkomo iyobe uNkulunkulu esedeza laba akuyibona ngangibathwebula asebathatha isibahambise endaweni efanele baye khona kodwa cha mina ngokwami hhayi anginankinga nala ngihleli khona futhi anginankinga nomsebenzi engiwenzayo noma ngaleso sikhathi futhi ngikhuluma naye ebeqhubeka enza eqhubeka engayekile kugcine ngithuka-ke leso sibulalisi emva kwaneso benginda ekhaya ngisebenza ngolunye usuku lekhona uphefumulo ukhuluma izwi phezulu lithi mntanami uhambe yosigeza kade sangcono bese ngivela ngisuka ngasona sasikhathi mengekhona isibonelo sembe ngisebenza vele ekhaya bese ngiyasuka ngasona sasikhathi ngihamba ngiya lapha emfuleni ngiyokena lapha emfuleni kuthe sesebusuku sengele ngawo lolo suku sengiyabona lapha sigcina khona ibridge ezansi kuney'nsimbi njengoba sizokuhamba ibridge ezinde eshonile phansi bayakhuphuka ngazo iy'nsimbi bakhuphuka baningi balandelana bese ngibona ubaba umshumela emajiya uphasi nendawo uyabamukela uyabadonsa bakhuphule bakhiphela phezulu mina bese ngibamukela bakhiphela ngaphandle phapha manje ngisenza lo msebenzi ephumile seyinqaba usuku sisenizwile. Ngiyababingelela bangcwele. Igama lami nguSayisiwe Ngwakhuzwayo ngisuke eShowe. Kumlebu Sayisiwe. Ngisuke eShowe inkosi ladela kumzimela angazi manje sekuba ngibe nesibonakaliso uJanuwari kuzongena uMteteli. Ngeyi-31 after ukukhuleka kuzoba i-1 kwafika isalukwazi sathi angihambe ekhaya lomphefumulo ngavuka mina ngangeze ekhaya lomphefumulo ngawungenisa uMtetele kodwa mase ngithola sengizwa labantu bekhuluma bayasho ukuthi before uyongenisa uMtetele kusuke kumele uze ekhaya lomphefumulo uthena makuhamba isikhathi lo ngiza ngizosebenza ngaba nesibonakaliso because ngikhuliswa umndeni ongewona wami kodwa bese bengithathe njengomndeni wami kwafika isalukwazi sakhona cause nganginenkinga banginika ingane ngakhulela isikhathi eside ngaze ngano-20 months ayibonakali esiswini ngalokhu ngaya enkosini nganikela base bahamba isikhathi ingane yadleka babeshoke basiyedliwe yindiki igobonga isikiphithwa abantu abangasekho ngase-ke ngiba nesibonakaliso kungathi sihleli sibathathu siyintethelelo kodwa kulaba abanye bekhuluma lokho ngathi ukhuluma kahle mefika kumina ngathi ngifake umnazaretha nenansuku okangicala ukuthi ngangifake inansuka neduku kodwa umnazaretha kunegazi ngase ngithuzwa yilokho ngeza ngazonikela wayesethi logogo wase kungathi uphumela ngaphandle la akhona kulezindlu ezimhlophe ngathi la ekhaya lomphefumulo bese kuqhamuka ubaba ongwakangcobo ungcobo yila lo mfana engangimkhulelele kuqhamuke lo baba ufuna ukumisa logogo bese yamphebeza logogo bese yisuka wena ngcobo niney'lwane nina bese ngiza la bashoka ukuthi kumele ukuthi ngenza labelethisi kuthe amakhamba isikhathi ngiza nase ngaba nesibonakaliso kubeka impuphu ngaphambi kwekhala lomphefumulo inyala mangena ngangena ngase ngiyoyithatha kanti kunentethelelo engapha umama lo mama ubukeke ediniwe mangithi ngiyasondela ngiyayithatha athi hayi ungayithathi leyo mpuphu kamasibani ngaqakeka kodwa mahamba isikhathi ngabona ukuthi mhlawumbe ukuthi bengithi uma ngithola impuphu sengihamba ngibuye ukuyosebenza uma ngithola i-12.5 bese ngiyayishintsha mina nginqena ukuphatha ngithi iyasinda ngithi ngicela i-10 sekuze kwakathathu ngenza kanjalo uma ngithola i-12.5 bese ithathe isibusiso sakho ngiyishintshe mina ngithathe i-10 kuhambe isikhathi eside ngingasayitholi impuphu njalo nangizile ngize ngisebenze kodwa yimi ngingatholi lutho ngase ngiyakhuleka ekhaya ngathi ngiyacela ukuthi uma kukhona engakwenza okubi kulo muzi engcwele ekhaya lomphefumulo ngicela imindeni ngithethelele noshemba ngithethelele ngithe uma ngifika ngaphinde ngakhuleka ngizokwenza
uvuka nathi ngathi ngicela ushemba ngithathelele makhona la ngenzi kahle khona ngalelo suku lelo-ke yaphuma ngempela impuphu ngakwazi ukuyithola uthe makuhamba isikhathi futhi kade sibonakaliso lento esiyenzayo masiyintethelele ukuthi masithwele iduku silithwale kusukela phakathi nendawo konke nakuvele iy'nwele ngase ngiqondisa intethelelo la ngaphambili iy'nwele ngase ayisekho sidalo sekunolayini nje bathe kuphela izwi alishongo ukuthi kungani le ntethelelo isikanje ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asenze ushembe ukuthi isenze ngendlela okuyiyo. Ngosisa. Amen. Ukhama mama ukuthi abangoni. Ngibingelela isipilo sabangoni. Abafundisi bavangeli abashumayeli abakhokheli. Ngihambe ngegameni loNyasi. Amen. Amen. Lo khulumayo umkhokhi wasemzini womandlo. Ngaphansi wenkosi amakhulu emsinga. Sicela uphakamisa izwi mkhokheli. Bantwana bayingcwele iphakama nje ngiphakamisa imisebenzi yonyaka. Ngifike lapho nje ngawo lenyanga. Ngicakekile bantwana benkosi enkulu. Ngafike nganikela ngangiphethe u-R10 nginikela izinsizi ezazingiphethe inkungethe. Bakwazi basezulwini impendulo yabuya ngelanga. Ngoba khona ngicela ngathola oqala nje ngane eyayilahlekile sineminyaka engaziwa. Lengane yalahlekela nje labakubaza lentombazane yami ithi yahamba siyozigoli. Kwathi ngolesine ivela ngolesine athola ucingo ngifonela umntwana wami umfana wathi khulu ufanibani usemtholile. Ngathi ngibuya la abantwana bayingcwele kade ngizobika lokuhlupheka olapha kuloyamuzi. Impendulo yabuya umntwana wami omdala osebenza eGoli wafika sibona izibonakaliso wabona esemzini moya wabona kuqhamuka itruck driver itruck igcwele izinkomo. Wathi wayengena wabona abantu abaningi behlezi ukhona nabayizimboshwe igqoke ingubo zezimboshwe. Uthi wabona inkosi eManazaretha ilanga lamalanga lathi akangene. Wangena abantu abayingcwele. Namhlanje sizocela njengasilapha nje size umndeni. Kodwa hayi umndeni wonke sizocela ukuthi uNkulunkulu ashenge unyazo lendlu labageze. Kunecala bese lingilahlile bakhona bahle basezulwini. Ithangile uvume phambi kwaba uMuhammad engcwele. Kuhlezi winjengo lesithathu alakelwa ekhaya njengoba ekhaya bahleka ifoni. Njengoba lahleka ifoni ngayithola ngaphinde yalahleka ngaphinde ngayithola. Kanti kuyakhuluma ngithe mangena la etempelini lathethwa icala lami uthe akhuluma lento engiyenzile imphutha akhuluma ngokuthi uma nizwe nomndeni kula nizwe nonke. Mina thina sikhethize somndeni kodwa singusabendlu yakwakhulu umndeni awukho. Icala selithethiwe ngicela ukuthi ungashema angikhethelele kulokho engikwenzile ngoba ngibonile ukuthi lokhu lokulahleka ngikhuluma lakelwa ifoni nokulahlelwa kwe-airtime. Ngithanda nje ngathi inkosi icela ithethe yona icala nakampela ngithema ngingena ethempelini umsholo wakho lapho ezimali endaba. Ngiyabonga inkosi enkusenizile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yaseNazaretha. Ngibingelela abakhulu phakathi kwethempeli. Ngibingelela abalandelayo ngibingelela umphakathi okhona phakathi kwendlu yokukhonza. Amen. Nami nendaba engifuna ukuyibeka. Mina ngumadamuka okanye kwamthethwa kwesakwamthethwa. Ngathi ngilele ebusuku kwakhuluma izwi phezulu lathi ngicela uhambe uyotshela inkosi yamaNazaretha ukuthi mababuyisane bona abantwana bakwaShembe bodwa. Uma beqeda ukubuyisana bese bembuya itshe lenkosi ilanga. Emase beqede ukwembuya itshe lenkosi ilanga ebese behlambulula onke lamathempeli
avele ngemuva kokhothama kwelanga. Ngisho ukuthi-ke ile ndaba ilokhu ingihluphile emoyeni ingazi ukuthi ngibeka kanjani. Sengijabule kakhulu ingane mayingixoxela ngekhaya lemphefumulo yathi ngiyathanda namama ukuya esontweni enkonzweni yasekhaya lemphefumulo. Elesibili-ke bathandekayo umbono wami nje kuwo nje lamasonto edlule kanti kwakunodaba ngaphambili ngisakhuphuka imoya abasemzini wamtheka bathi makoti kanti unalo moya ngathi nayebo bathi siyajabula zonke indaba elapha ekhaya sizoyikhuluma kuwe ebese uyavuya baqoqa uyabatshela ukuthi sithe sathi ngoba uma beyogula siyawufihla umhlaba asifuna amanye lethu aziwe ngabantu bathi yasazi isithakazo sakithi ngathi naqangisazi bathi singonyambozi sinyasimboze asifuna amanye lethu aziwe ngabantu. Le ndaba-ke ngifuna ukuyibeka-ke base bekhuluma-ke nje kuleli sonto eledlule ngase ngiyawutshela umndeni bazitshela ukuthi-ke ugogo wabayeni bethu akazange eshade. Yilokho-ke ngifisa ukubeka ngoba bayathini umuntu abantu ukuthi bakhuluma kimi abantu abadala ngoba ninjani. Inkosi yomusa imbusise lokho elizwini. Amen. Ngiyayikhetha inkosi uMazibuzi. Igama lami nguNtando ngwaqhilisa phela inkosi uPhunyethu Stengindleleni. Manazaretha ngisuka eStenga inkosi loGumede eMndleleni. Yocula lokho mama. Ufike wami kuleli khaya ngafika inkosi sazogeza imiphefumulo. Ngase ngiyahamba isikhathi eside ngithe ngilele ebusuku ngabona engathi size enkonzweni kodwa endlini emhlophe. Ngifika lesi sekugcwele ngemuva. Ngihambe ngiguda indawo isisele phambili ngakhona encane. Ngifike ngihlale ngibeke phansi ngishawa uvalo ngoba sekugcwele kakhulu kule ndlu emhlophe. Mangifika phambili ngithi ngiyahlala ngizwa umuntu ehleka. Ethi kunenkulu namhlanje ndanto ngiphakamisa amehlo ngiyambheka inkosi uNyazi wezulu. Iqhubeka inkonzo kule ndlu abantu bakhona bahleli bamisa amadolo kanje ngendlela indawo yayingekho ngayo. Iqhubeka inkonzo ebese iyaphuma basale bonke labantu ebese umama ngaphakathi angibambe ngesandla angikhiphe ngaphandle sesiphuma thina sashiya ngaphakathi. Ngabe sengizwa ngenza le ndlu mangifika la ekhaya mphefumulo ngane methathi wasebenza. Ngathi yona le ndlu uthi yona yenzeni ngithi yona le ngiyibona ebusuku bengiyona le nkosi ngaphakathi. Ngifike ngisebenza eManazaretha emveni kokusebenza ngisema ngigoduka ngifike ngilale endlini. Ngase ngibona iy'ngubo ey'ntathu eziphansi lapha emfuleni engakade ngisebenza khona. Athi umuntu kimi uyayibona lezi ngubo ngithi yebo. Athi njengoba zinodaka nje ebekade zigqokwa abantu bakini besesodakeni sebehlambulukile manje. Emveni kwalokho ngithe ngibona kuyinhlasuthi leyo lipheka khona ubhuti lo ngazi ukuba bebesucabhasha. Uphethe ugqoko nenyama eyosiwe uhambe ekha ngesandla bamukelisa ekha ngesandla bamukelisa engathi mina nalabo mama sithele eduze kwendlu lapha eceleni. Uma sihleli phambi bamukelisa abeqe labo mama bahleli nami. Ngithi ngizibuza hawu ubeqala ngoba bayakhangeza likhuluma izwi lemva kwami emahlombe lithi uzobamukelisa kanjani ukumaya unongazi ukunikele. Thina sifuna inyama thina ngihamba Manazaretha ngayothenga 500 ngabuye ngayinikeza umshumeli bakumashiya wathi ngamtshela ngathi baba njengoba nginikela ngenyama ingobise imindeni yami yona icela inyama wathi inkosi ibusise. Ngahamba Manazaretha ngaphinde ngabuya ngazosabatha la ekhaya ngazumeka ekuseni kusahlatshelela nje ufuna umthandazo wesabatha. Ngabe sengibona engazathi ngasuthi fika ngidonsa ngengali ngikhipha ngaphansi asambeni kuyombona ngakade ngicela unikela umnikelo wabantwana laba abathusela asambeni kuyombona ingihamba ngidonsa kabuhlungu ngesandla masiyele le ndawo ngathi igaraji inamalayisi abhukathi kanje uyadansa umntakwethu umuntu kodwa akagqokile ntombo siyafana yonke into mina naye ngathi samawele. Emveni kwalokho siletha simlungisele izinto zakhe ekhaya. Njengamanje njengoba ngifikile la ngafika ngasebenza. Emveni kokusebenza kwami ngithema ngithi ngiyalala ebusuku ngazibona ngigqoka uMnazaretha ngiyena sengiyela phambi kwesundu kwaqhamuka intombi yentethelelo lapha sungangqoka yaqhamuka ishesha lapha ngasethangini yathi ubona nje ngathi mina yebo bese ngithuniwe uthi baba ngitshela ukuphuthuma uyophuma halela sangohlangabezana nabo abantu lapha naphesheya kwebridge mangithi ngiyaqhamuka
inhlansuthi igolinazaretha yonke bangolayini baningi bahlangana nje ukusukubona amangeni esumdedele kutheni kodwa manje ngathola plastic abamnyama emakhanda ngase ngiyaphaphama lapho noma ngithi ngiyafika la ngifike ngitshela ukuthi kumele sinkosi sikubusise bekundeni yakini ngabe kuthiwa ihlangabeza losisele izwi Kasashowe haleli osuzu noma zaletha ngeke ngazibona nosopinda angicabanga mabili noma mathathu Amisizi ndo. ngathi ngiyangena la ngihamba ngemoto kodwa imoto imidriver umuntu engamazi ngihlezi ngemuva endleleni ngingene ngathi siyaphuma ngayo kodwa bese ivalwa ngamaphoyisa elokhuzeni esangweni so leya moto ayibuye leya moto ibuye ifike ijiyela ngasendlini le indlu kagesi empini encane iphinde futhi angabathi khona ezoyithulula manje sisengikhohle ukuthi sathululayo bese siphinde siyaphuma la moto mayihamba ngathi inkonzo yesabathi siphumile ugcwele nje okusokugcwele nje kuphithizela lapho kodwa umuntu odrayivayo akanasinelo bahambe nje ehlololoza imoto abantu abanendaba nabo abaningi abanye bagxuma bavika abanye abashayisa sihambe sesifike mayisifike lomgwaqo omkhulu ifike ipake ibheka sestation emepha nomgwaqo ephume yena emotweni lomgwaqo ongaphesheya ifike phambane ney'moto ephambane ney'moto mayiqhamuka le moto le evele eyihlangabeze ngey'jubane eyihlangabeze isizo umshayisa ngivele mina ngigxume ngibhekene kulo muntu wenzani ngampela imshaye ngampela indize shone phezulu kwebhakazeke phansi ethi uyibinye kancane iphinde evuka bevuka ngale ngaphesheya eze ngasemotweni yakhe idrayive ngiyambuka nje ngasepaka imoto omgqomo kaDoti la mgqonye kaDoti ekhiphe khona inyama engibizise owasoda ndoda ayingizwe sifike sidle nalomuntu kodwa manje ngiyayibona ukuthi inyama le ngiqale ngiyibona i-right kodwa manje futhi umuntu emotweni omgqomo kaDoti ayi kodwa sidle uthe kuzoba isikhumbuzo yabo kuzoba isikhumbuzo lesayizolo ikathu ngiphuka ngazuthi la ekama ngibona ngaphesheya ngibona ukuthi iy'bosha ikuthejele iy'bosha zeqini mangekuyibosha ngampela ngathi yiqele la ngaphesheya isigange kungiyala bazi thembo iy'bosha zeqile ngampela ejele ngathi ojele bathithekile uze wakho noshabele abagqoke iy'ngubo ey'neyvi bayifuni khona umuntu othi oboshiwe osejele ugwetshiwe manje ngithi mina ngake ngibona ukuthi manje ungaphumi ungeyiqwela ngoba vele usuzophuma ejele mawuke waphuma weqa azobamba amaphoyisa osuyoqhubeka iminyaka eminingi kakhulu kube lokho-ke kanti namhlanje ngiphethe umnikelo wabantwana nomnikelo wokusebenza iqale ngake ngazonikela ngamadana wami amen Unyazi lwezulu. Amen. Sibonga umvelinqangi unyazi lwezulu esakhele inkundla yokuzohlambulula abazali bethu. Sengathi uNkulunkulu angasiphi isibindi ngoba sithunywa abantu abaphuma ekuhluphekeni okukhulu ababenza kabi. Iminyaka eminingi egazini lethu laba bantu bakhala ngeminyaka eminingi behleli ebuhlungwini wafika uJehova unyazi lwezulu abathanda wayesebakhela nanku umfula
manje basukuma nawo uqili babo namangabo basukuma nawo nenkohliso yabo basukuma nawo uselekithi ukuthi thina uNkulunkulu usiphi isibindi esingakanani ukuthi sibaqondise uma kusukuma ikhehla lakini noma isalukwazi sakini sithi mntanami nazi ikhwama ngicela ungigezela zona emzini oyingcwele noma ambungele ekhaya emphefumulo ongigezela lona akakhuluma iqiniso lo muntu saqamba manga ithi inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu igezwani ikhwama ekade zibulala abantu azilahlwangani uma zigezwa zizoba zinhle laba bantu ababulewe izikhwama bona bagezwe nini ithina efanele sicela isibindi uNkulunkulu mabevela kithi bekhuluma lelo limo nje asibaqondise ngeke vele isibonakaliso nephupho ulucontrol kodwa masovukile guqu uthandayo ukuthi ngizwile nini nithi abakithi ngizwile kodwa mina ngizonyela uNkulunkulu unyazi lwezulu angikunyela ukuthi ageze ikhwama ngiyonyela ukuthi anethuli ikhwama ninavumani mayibonke Nkosi amen uthandazo wakho uhlale lapho ungaguquki vumani ngoba la nihleli khona nisesigodini sosizi nisesihogweni ngeke ngena lezi ikhwama zabulala zizogezelwani lezi ikhwama ayihlukile nokuthi mabethi nazi ikhwama abantu abami ezokulapha mabe ezokulapha igezelwani pho mabe ezokuphilisa badlula ingani nazo baye ngaphesha kwethu babuya nazo nje phakathi kwethu ngoba ayidlule ethuneni uthiwa kudlule nasinye isona ethuneni angeni nabona umngcola kulomuzi okhazi kunaphezulu kwelanga nenyanga incaphi sele nathi ke semhlabeni ithi inkosi langa ushawe kwenziwa isigungu lapha inguyazana ngaphesha kwethuna noma basesihogweni noma basesigodini sosizi abakithi kodwa kuya kunemvunge enziwa lapha kufunwe ezindlini zonke zakwethu uthiwa yiphi ingane ehlakaniphileyo lenesibili esoyikhetha ukuthi isihole sisenkulunkulu baphenye izindlu zonke baze bathole mina nawe namhlanje la ekhaya emphefumukhethwe ibona amen ingakho isihlabelelo sithi neleni abakhethweyo abakhethwe base bekhomba ushembo wasenyula phakathi wedleke semzwa kwenu wakhetha mina nawe namhlanje usufikile ekhaya emphefumulo ungabusahlehlele emuva thenga isibindi cela isibindi ngoba kuthendele kuwe ithi inkosi inyanga yezulu ikhuluma ithi owonayo akone kakhulu ngoba ngale kwethu uyoyisola mayone kancane akone kakhulu ngoba ngale kwethu uyofika one njalo uyophila ngale kokona into ayenze kakhulu umzulu umntwana uthini okagumethe uthi umkhulu wakho uthi anginendaba mina nalento ngizake sengiyayenza akathi akanendaba ngoba eyithanda ayikho enye indlela azoyenza ngoba sekuyisithixo sakhe sekuwuNkulunkulu wakhe amkhonzayo othi ngenze akasathandi yena ngenze usedinga ingane nesibindi ezobambisana nalo mntwana okaGumede ukuze phela bakwazi ukuthola inkomo hayi le nkomo akhuluma ngayo ukugezela abantu abathwebulile vele leyo nkomo iyadingeka unyazi lwezulu ukuze kuthathe bonke labantu libafake ekhaya emphefumulo laba abathwetshulwayo ile ndoda yakuboka lo mntwana ade khuluma uGumede ushemba bafake ekhaya emphefumulo abanyondulule amakhubalo laba bebenziwa ngawo bebhilwa ngawo ukuthi babe izilwane babe izitiko lesho babe imkhofu bebe yonke into ngoba phela mabethwebula abantu bebathumba benza leyo mkhuba okugadla ezitheni zabo noma yokwenza imkhuba ezweni ushembe sekufanele abahlwithe labo bantu bese
faka ekhaya emphefumulo abadilizele umthwalo abageze besiphendule babe ngabantu abasemazulwini emndeni yabo mayibonga Nkosi umuntu uma umbulele ithi Inkosi inyanga yezulu uma ubulela umuntu lo muntu ombulela uhlala la emahlombe kuwe akulinde athi ngilinde wena ukuthi uzufe nawe bese siyothetha icathu umbulalele isho njani Inkosi inyanga yezulu manje ke lo mntwana wakho uMedu uyambona sesifanele simcelise uNkulunkulu akathole omunye wakubo abazokwazi utholakala inkomo ukuthi ushembe akayohlwitha lezi thixo ngoba ukhulunyiswa ukuthi akazi uzosusobane ezandleni zakhe nasenhlizweni yakhe ngoba isisenhlizweni wayephatha ngezandla lemkhuba manje lemkhuba isisenhlizweni yakhe ngoba ayisekho izandla manje sekhona umzimba umphefumulo sekudingeka manje inkomo noma ngaba yona phela imbuzi ngoba ezulwini bakwazi ukuyiguqula abasezulwini bayenza inkomo ihamba ngamasondo kodwa kuyimbuzi ezothi Inkosi siyacela hamba uhluthe lezi ikhwama zakhe zonke ngoba izona ezimenzisayo manje wazala engakwenzi lokho kodwa wafunda ngesikhathi engenwa uLucifer engenwa uMomu wafunda imkhuba lemkhuba namhlanje yambusa uThixo wakhe siyahamba siyaphambi kwaNkulunkulu siyonikela Nkosi siyonikela okhokho bethu abahamba emhlabeni bethakatha uthi ushembe laba abagcina sebekhanda abafana umnomzane abe namadodana kodwa aphinda akhanda ilwana athi abafana bakhe mayesefa akuthi bashiye lapha ekhaya uyabondla benzela yonke imicimbi yabo mangabe kuthiwa kubula umuntu njalo ngonyaka uyabulala noma ngenyanga uyabulala uhlaba njalo like ondla lezi ilwane afe lokhokho noma lomkhulu noma logogo afe usala inzalo abayazi yonke imigomo nezimiso zokwenza lento zisuka lezi ilwane iqotho odadewabo zibakhulelise zenze yonke imihlobo la ekhaya zibuse la ekhaya lezi ilwane manithi nomnikelela ukhokho wenu uvele zona qala zithi uyaphi wena hayi ngani zami ziyanginikelela uNkulunkulu zithi wazinwa ngoNkulunkulu wena wazitshengisa uNkulunkulu wamkhonza wena lo owathi dala thina zimbambe akusho ukuthi abantu abahamba nomqalo wendlela ilanga lokhanye nenyanga yezulu nothi kunenkosazana abazange bazenze lezi zinto ukubanikela babanikela kodwa babhathwe bavinjwe izilwane ushembe la ekhaya emphefumulo uma nithola amandla nithi Nkosi sicela Nkosi usichobozele izilwane abayikhanda zona ngoba bayikhanda bahluleka namhlanje ukuyibulala basenamandla ibona ababebusa phezulu kwezilwane besaphila lemkhova babeya kodwa ekufeni iyona manje seyibusa bona abanamandla badinga ingane yabo ezowathethelela umacala badinga ingane yabo ezobachobozela lezo izilwane siyakwazi nje ukuchoboza izilwane abazakhaya ushembe kuphela la ekhaya emphefumulo ushembe masi banikelela sithi Inkosi chobeza izilwane zabo ukuze bakwazi ukusondela masi banikelela uNkulunkulu baphume kulezo izithixo babanjwa izilwane zabo mayibonga Nkosi ingakho kufanele sithenge isibindi bakhonza abahle basezulwini manje leli khetho yalizwa lithini lithi anginendaba nalabantu kodwa manje bathathile mina ngizoqhubeka kusho ukuthi njengoba lithi lizoqhubeka alikwenzi lokhu mahala mangase nje lo dadwe uthathe ekhuluma ahambe na yonke indlela uzobafica abathakatha benza lo msebenzi waleli khetho abaphilayo njengoba enyakazisa njena akanyakazisa useyidlozi manje usenza imikhuba yakho uyenza phezulu kwethu thina esiphilayo ngoba ungena egazini lethu ayenze le mkhuba bakhona abakuba benza leyo mkhuba kade ngikhuluma ekuseni la ngikhuluma ngekhehla lithi lizukulwane sesibili leli khehla lithi ilone lathatha idlozi lahlanisa nenyoka kwabosha yonke lithi leli khehla into ebuhlungu abanye beyizukulwane zami bayayithanda lento mina ngisayifuni ngoba ibophisile ngihlele esihogweni ngibhadle esihogweni angisayifuni manje bayayithanda uma labantwana bengitholela inkomo emhlophe engenabala lizokwazi ukuthetha icala lami bazoyiyeka lento abayenzayo ngoba bathatha into eyenziwa yimi bayayithanda ngiyabuza mina ngithi mina wena uyiqedi ngani uthi asinamandla phela sayenza asikwazi ukucisha munye kuphela umuntu ongasicishela lento unyazi mayibonga Nkosi ekhuluma lapha phezulu komfana silapha ngasendlini ekuphela koninsizwa angikhulumike ngalo muntu ngikhuluma ngowakithi ongazange akhulume nowakini ukuthi ke wena asibacingeni ukuthi babengakwenzi inkomo asibacingeni sibacingeni ngokwanikelela sibacingeni ngokusebenza mayibonga Nkosi uyamuzwa lo mntwana uthi ufike wazosebenza
qhumbuka ithuba kwavela usheba akafuna inkomo akafuna embuzi akafuna funa inhliziyo yakho mawusebenza ithi inkosi uthi ngelenkosazana umuntu uma esebenza akabe nako ukukhuluma kakhulu ngoba usuke ejuluke esebenza indaba zikho yanqamuka ukukhuluma umuntu uma esebenza ingakho ushemba sibosebenza ngoba masisebenza sithatha inhliziyo zethu sinikezele enhlizweni yakho akho mabibi uyasebenza ukusebenza usukudumisa uNkulunkulu ngamalungu omzimba wakho mayibonga Nkosi amen bese bethola abantu bakini isibusiso ngoba uNkulunkulu uyaqhamuka athi inkosi ibusise ngesikhathi ethi inkosi ibusise siwela kuleli khehla lakini elangakaze sithola isibusiso ngoba lanithakatha ngoba lalenza imikhuba siwela kulesakwazi sakini esasenza imikhuba sabe sibulala imizi yamadoda siloya amakhosikazi afa amakhosikazi singena amakhosikazi sithatha abafazi amadoda abafazi womuthi owakithi lokho bakhona nakithi manje kudingeka isibindi bakhonzi abahle basifika kulomuzi isibindi sethu akusona sokuthola inkomo nembuzi izozemva kwakho isibindi sokuyimisela uthi inkosi nami abakithi lento engizwa nami uthandaza ngo4 uthandaza ngo9 uthandaza ngo6 uthandaza ngo12 ukhuluma into eyodwa noNkulunkulu hayi indawo lokubikana nosizi usiza kulono lwakho lwabo lidalwa yibo engangisuzwile nje mina sengiyazi uzothandaza ngithini mangithandaza manje ngo12 Nkosi uma ngempela bekhona abakithi abathi abanendaba nalemkhuba ababenza basayenza namanje ngicela Nkosi yezulu nomhlaba uzubancenge ubashumeze ungene kubo Nkosi balivumisa lapho bese ubaphuca zonke lezo ithixo ngaphesheya kwethuna munye umuntu okwazi ukuthula abantu ithixo unyazi lwezulu amen amen imncane ngaka amen asizwe siphumela bona phela masikhamela amen ibone sibavumela ingani singene nabo la bona sebeyavuma basafuna lutho ngale kodwa mawuzo lokuhoba awuhlabeleni awushishi isivumo sebani bathi awulekane kodwa ngosiyami ayisasibezi ngani kwami kaNkulunkulu ngoba phela njengoba sila lukhona unyazi lwezulu nali ipulpiti lonyazi bakhona abanenhlaka abalibonayo thina singaphiwa amehlo ukubona siyibonela nje amatshe kodwa bakhona abalibonayo unyazi nali phambi kwethu mayibonga Nkosi amen wena uNkulunkulu unyazi lwezulu amen hawo mangithi unyazi lwezulu uNkulunkulu uamen usacela nje niyabona uNkulunkulu unyazi lwezulu amen imana sethuneni bayamvuma amen abangabazi bethuneni nicabanga ukuthi banigcwele ngakani nenyoba nimenyo yena uNkulunkulu emema abazali benu amen wathi mthethela ngene nanguzulu bakithi nabakini mayibonga Nkosi abakhulu nabancane nezingane ziyangena egazini lethu zisenza imkhuba sengathi dadewethu uNkulunkulu akuphi inhlahla mawukhuluma namalungu omndeni bakulekelele niyithole inkomo niyeke yakho eyakhe ngoba kufunakala lokuthi akasena ndaba yena ngoba njengoba yenza le nto egobhuza khona bazoyigobhuza abaphilayo bazoqhubeka nalomkhuba idinga unqanyula munye umuntu oyinqamulayo unyazi amen la eNazaretha kuthwaswa amen kodwa la eNazaretha bayethulwa abantu umuntu othula abantu unyazi amanga le mabetho omajiya hayi bona bayizangoma zonyazi ayikho leyo akho nyama bakho samwa zonyazi la hayi thina siyisebenza zonyazi hayi amanga ngiyaxolisa ukuthi ngikhaphula kanti amanga ngeke lo ngimbathisa ngithi amampungu ngoba khona ngeke zezwe uzocabanga umpungose amanga ithine sisukayo nemkhuba yobaba bethu siyoguqa phambi kwaJehova Nkosi yamakhosi okhokho bethu bathi bacela ngibaqhubele umsebenzi wakho ngisengihlikihla izandla nginqume phambi konyazi hawu mntanami muphi umsebenzi wakho bathi ukuphilisa abantu awu usuyishayile phela inhliziyo kaNkulunkulu unomusa phela khuluma igama elihlanje ukuphilisa abantu cha Nkosi ibusise mntanami akungifakazela ukuthi mama uba ngihamba naye phela hayi wangikhona uma nje ubuselo baba wamnyanga nje iqhabango lesiliva cha nami akangehlela lisakwazi zalo baba wamadlamini wafuka baguduza bonke ekhaya wazoguduza ngisho dadewethu wamba uhlalisa ngomeni nasenyangeni wabuya wayimbuqumbuqu esangoma esidawa utshwala sibe sikhipha okapi sijaka amasongawo lawo wangaphumelela
kwase kufika wayese umshumayeli khona lo umbangeli manje yamazi lo unento lezini mwako kwafika yena bahamba ofuka nathi kanti uzothatha udadewethu bahambe naye ngesikhathi cha ngithi bamthathe bahamba naye phela bahamba ofuka nathi kanti kuzoqhubukisa ukwazi sakithi sakhuluma sathi utshele lo mfana eshomeni ngikhuthele njalo ngoNkulunkulu sabazi nathi sihamba imizi nemizana sihamba isizwe kaShema utshele lo mfana ukuthi ngiyambona ukhuthele kodwa ngizomthatha bahlulekile bonke ngifuna ukunikeza yena lo ngoma baba uthi sakwazi sasengikhokhele esheshi asikaze sibe isangoma ngangisibona kanti sahleli izangoma singafuni ukugoma wathi wona sinaNkulunkulu khona lapha ekhaya siwumkhokheli esheshi kodwa kuhlala khulu ugogo ahlala endlini bese kolanda inyanga izovalela ekamereni la iphume ebusuku phela uyocama kanti uma umamncane uyena ophekela lesalukwazi lenyanga itiye useyaxoxa ukuthi bengisiza le kumenyezele phansi hayi phumani yena kwakhona phumani ke uthi ugogo uyochatha enziwe yonke into bese ngathi uyasimama ugogo agqoka amahayili ahambe isalukwazi zalubaba sihambe sesontweni isonto elilodwa ngalezi siyabuya sesiyagula futhi saze sashona kanti uhleli izangoma zakubo ezimnikeza lento akanaNkulunkulu uyidiliza lento thina sinoNkulunkulu uyidiliza mayibonke Nkosi amen sibe kuNkulunkulu kube yithina sithi uNkulunkulu bafuna lento ngoNkulunkulu asibe nesibindi thina ushebu yakwazi kubaqede uyasiqeda isangoma egazini lakho amen kodwa uma ufika unenhliziyo double diva uyithanda lento uNkosi uNazaretha uzobona inhliziyo yakho shebu uyayithanda lento Nkosi kubusisa ugcine sekuqanjwa manga kuthiwa yathi Nkosi la ngayo boyibhodlisa lento ukubuza uhlambulukelani usuyile kothwasa andini ukuthwasa ama-graduate asuke yothwasa e-university yothwasa eliyifunda yozenza shuthi lento yoyifunda ingene ekhanda ihlale kuye uyongena naye egodini usibona isidakwa esifundile shama bombastic word ufundile nokumenze lutho uyithwasele lento iyena egazini lakho manje wena usoyithwasa isisegazini uhlambulukelana ubisegazini izohlala iqubuka uyezothuka ucaba ucaba usathekshelele yini awusakulungisa abantu abadala ayabuye futhi uyambona ucaba usephethe ibuku ezimnyama sekuthiwa kayihlathile cha ngoba nawo beyithanda asithengi isibindi mayibonke Nkosi khona ushembu uyakwazi ukwethula abantu amen nangu umfuni wakini uNkulunkulu ncenga wena uthi phumani nathi inkomo bambelelana ushimbuzi siye ekhaya emphefumulo uNkulunkulu wena ethula lezi thixo abesemgeza mayibonke Nkosi bayobona ukuthi sizele iqhawe neqhawekazi bafume mama into abakhalisayo babuka ubudekenteke bethu bese besawa ukuthi manje safuna ukudedela lezi zinto lo muntu omushendleleni thanda nezikhundla futhi enjalo thanda nokuba street hill and committee ayangithanda yonke nobhala nayo yonke into uzoshendleleni kubantu bethi hayi bakhuzana bonke hayi emafumi masheshe udedele lento phela lento yabaphilisa bona ifeni wakhuluma umama la waqwetha la umama waqwetha ukhuluma ikhehla lakubo lathi mina ngukhopho omdala wasendulo lengane izela ekhaya emphefumulo bese siyayivimba ngoba izinike nekani mina bafana bakaMajini sithi thina hayi sinankane thina sitshela sifuna ukusiza nina ingane elidedeleni imigezi bathi cha thina sona kakhulu sahlokoloza ushela lo sifuna aye esontweni bantu abagidala baqhumana lehlanyana noma echibini mangafuna umngoma kayikhona hawuyindaba la uthi phela khona uNkulunkulu la ushikehla la pho manje nathi abe isangoma uthi cha sifuna lo khona azohambe bagulela bese abahlaba imbuzi bese siyamenywa uyazi usamba nengane engakananda waba engane awuniyaphi nengane uthi phela asinawo uNkulunkulu mazifa ingane ibulawa yithina namacala ziza kuthina manje masithi akayohlaba masitshela ukuthi akahlabisa umuntu la ethempelini masithi akahlabisa umuntu noma kanjani uzotha mayehlabile uMajiya akabamema uthi ufike sidle kahleke la sabe sibahlabisa imbuzi ngithi mina hawu ukhohlakala lahleka lelikhe lethawu besophila ka
wathi akhona utho siwezindaba sibenzela ukuthi abahlabisa abantu imbuzi bese siyamenya uthi ingane sesiphume ngishona nomlenze la uthi phela akafu umuntu nangale kwethu nakadliwa kodwa basingenawo uNkulunkulu zambe siyibhandela siyiqwalela sifuna ukudla angamazi lo mama wavuka kwabula phela lokhetha lo mama saxoxa samchazela angimazi lo mama phela lapha angihlekisi kodwa ngikhuluma ngosizi olusethuneni bakwethu olusithwele lingabonakali abangini nabakithi abaveli kodwa cela uhlakaniphe ukuthi inkosi icela ukubindlela ehlakaniphile ngizwe na ngisukume uyazi khona abantu abanenkomo nembuzi abangazi bazothanda nokuthi uqala kuphi ukhona obele kwezama enza kodwa umnyama kuthunga ingoba besikhe eswini sikhuluma ngokhokho bethu nokhokho bobaba bethu namhlanje ushembe usakhela ikhala emphefumulo uyena ozavela yena ushembe ayolanda impande yesibongo sakho alande nalabo abantu enithi niqedwe wenzela ukhokho wakho bese belethe isiqalekiso babhubhise yonke into ngoba nenzela ingane zayizolo bona bafungwa ngisho ukufungwa ekhaya abaziwa uyazi khona abantu ababiza isibongo engingafanele basibize eseyinsana makuthiwa kuyalandela kahle isibongo ngempela esalaba abantu basendula abafe emandulo bese kuchuma lesi phela isibongo igama lomuntu umuntu eyisihlabani ugcina sigqibekile isibongo soyise ba sekuchume sakhe ngani khona amadoda la othi umuntu uyabuza uthi kabala athi kabhakabhaka ngoba bekhonza kakhulu i-pirate nesibongo sesacima athi naso kamagebhula leka ngishingane yakhe ayizalana abazukulu ikabane ekhaya kamagebhula akasazi bonke zayisagqibela kuba kuyisihlabana ukuthi ubedaba utshwala aziwa la ukuthi umagebhula endaweni agcine amagama abantu manje ikhonze ezinhle zasezulwini uyadinga ukuthi uNkulunkulu asiphe isibindi sokuqala ufuna usibone manje njoba sihleli yebo ukujaha ukuthi kovala nelikhandle siqala lapho ngesibindi bakubona unesibindi ngoba kukhuluma indaba yakhe masiphuma la awusayi ukukhuluma indaba usukhohlile uyobukela ibhola uyobukela idays uyobukela kuthiwa yini khona into ezimnandi ezibukwayo la kuma TV uyobukela zona uyoxoxa indaba ugcina usuhleba ugcina uswenza yonke into kanti ukhalela uzovala nini ethempelini lakithi ayenziwa le cha kulona lakithi lethempeli nama kulona lakithi umuzi onyazi la kuthethwa khona amacala uyaqala ukufika kodwa usukhathele usufuna ukuhamba laba abantu bakini bona kade babekezela usebesakukhulisa bekunisela ukuthi ukhuluzo bemdala bangakubulala kodwa bababulela ba oyihle noyihle omkhulu bakuyeka wena ngoba bethi bathembele kuwena kanti bathembele ivala elifana lensizwe manje iteteme nje ukhula omama bawumzile ukhuluma ngokhokho wakhe onza amahlaza amakhulu wena abakavezi ngisho amahlaza bayakubona basoke la theni ikhehla la hayi lo siyamyeka lo sesilindele ngane legoniwe yona izothetha amacala ethu lona uyivala ingakho ke sikhuluma sithi asikubhasobheni ukuthi ma befikile sithathe inkulumo yabo bese sikhonza yona asicubungule nathi sithandaze sibuze umveli nqa nawe ibonele nje ubengenza umzekeliso ukuthi ukhokho wakho mayethi amonkezeli kwami usuyazi ukugubha cha ngizwile mkhulu vele ke mayivele kahle clean ngizwile mkhulu cha mina ngithi nihlele esikhogweni nalezi kwama zenu mina ngithi azethulwe lezi kwa ngiyankulunkulu nathi imbuzi bambelela amen okhokho bethu babelo bekhomba inkomo bethi angibuki makwethu abahlaba benzi uma behlaba abahlabela abangani babo wafika mngani wami sesisebenza nawe anibambeni leyankabo kwenzela ingane amabhedeni alekelele indodakazi yakhe izalele ekhaya abese nami ngiyaphelezela indodakazi uzibona ukuthi ngiyakuthanda ingane ngeke emthethweni uhlatshwe imbuzi uhlatshele kuthiwa happy birthday ingane ezaleke ekhaya kwakwashuka kuyajatshula umzala kwalengane ngoba kwalima isilile ethuneni siyabonga mgobhozi hawu wasihlupha umgobhozi ngibonga uba usekhona umshumela uphinde ukuke umshumela hawu leli khehla la mgobhozi la ngithula phezulu lapha endaba ezini sasakhale yanje
la ngithula phezulu lapha kuyathandazelwa ngesonto njalo ngamasonto kuyathandazelwa lapha ekhaya nakusasa kuyathandazelwa abafuna ukuthandazelwa amen unyazi lwezulu lasinikeza ingubo ezintathu lathi le lathi abaningi anti ntaka afuna nikeleza wathi le ehlakusuthi le kaJamangweni le ntabapheza ngifuna ukuthinta abantu lapha ekhaya ephefumulo babeka ingubo mayibonke inkosi ngiyasebenza lapha phezulu sengizobakhala bashumuli bathi phuthuma ndoda abala bekumemeza kanti omgobhozi lo kade ukhuluma ngakho wakho mfakeni uthi mina ngangiyibuthe elikhulu kaShaka uthi ngicela uthathana nemkhonto uthi manje lemkhonto ngiyiphose inganeni zami ngibuza ukuthi mina ziphi ingane zakho zikhiphelele uthi azinalutho zasizotholani ngoba imini inzala abantu yakamgobhozi akekho wangisiza hawu ngesikhathi soShaka kanti nafe impilo enjani uthi phela ngaleso sikhathi sasingasabuthwa thina sasifa sisale kanjalo enkundleni uthi mangiphefumula ngene ekhaya ngiphefumula ngamanxeba ngiphefumula ingane zami baningi abantu bamgobhoza abona nje ukuthandazela engathi ungaba khona mshumali kusasa ukukhona lo dadewenu lo ngazi noma udadewenu wena noma yawo wakimpela mawungathandazela uqandu lokuqala lomgobhozi ngaze ngamduba ngoluyisuku wangibona ngeza sebencenga lapha ethene uthi uyaxolisa sengikhathele ngoba mawungathandazela uqhamuka kanjalo aveze wonke amacala ngithi mina ziphi ingane zakho athi azikho ngiyajabula ngokuzibona ukhona umneweni la owamgobhozi kodwa ngithi ngomalini wakhe ovamsuba khona waze wathi na ngizojuba ngikhiphe imbuzi ngibalekelela akazani naye wathi uzolekelela sathi sokucebisa kushembe ngoba ingane ayisebenzi ngabo wayikhipha ngisho emsebenzini ngathi noma ilotshola wayiyekisa khona la ufuna izothwala umthwalo wakho izosebenza ekhaya emphefumulo sathi thina sokucebisa-ke uNkulunkulu akhiphe imkhono kwathi ngesonto elilandelayo wasukuma lo mntwana wakhuluma yena wathi ufikile umkhulu wathi uyabonga ushembe umkhiphile imkhondo mayibonga inkosi ngokusebenza into eseyisele manje sekuseleni naphethu iqhuba niyobonga uNkulunkulu uqhuba inkonzo maningi amacala abantu bakini kaMgobhozi siyakubongela nsizwa kini sengathi ungaba nesibindi angakujikisi kumakhosi kahle uzongiphazamisa hawu na umhlola bo ufunani baba omancane uphuthumana akalinde abantu bakubo izophuma inkonzo abese yahamba bakhonza abahle basezulwini Mgobhozi siyabonga mfana kithi sengathi uNkulunkulu angakwenza lo dadewethu mayengekho uzoxhumana lensizwa izikuhlanganise nayo lo dadewethu uningi okunye sengikhohliwe lensizwa yakwazi uningi unenhlanhla wena ngoba abantu bakini uNkulunkulu bavusile bayikhulumela hayi ukuthi bese siyaboma jima khona indaba ukuthi uyofuna ukwazi ngabantu bakini uma jima uthola ukukhuba bakubo uzoyikhulumela osikhotheni bakubo la abantu bakini yindaba mangiyo ngabantu ekuthiwa bakhuphula bese kuyothiwa ufuna ukukhuluma nokhokho wakho ukhona into wazizwe kakhokho yalazo lizwe kakhokho wakho njalo uthi uzokhuluma nokhokho abese ecimeza-ke lo cimeza akhuluma hayi lezo zinto bakwethu nemoya amadimoni yakwazi ukuzenza okhokho bethu asingakufuni lo laba abantu ade bekhuluma bephiwa inhlanhla ukuvakashela umvenqange batshengisa imfihlo musa ukhala na uthi mina hayi bafika bakithi cha lalela le nto ade ikhulunywe nabantu ithathu iguqula ibhekisekile inganisa abantu bakilizwe bengabantu le mkhuba kukhulunywa ngayo bathina nje empisholo sonke sike isibongo esilungile babe khona nakini ababe ushuliziswa babe khona nakini ababe bathakala thatha le nto ekhulunywayo njengoba kuthiwa lo mntwana akathola imbuzi nje azokhipha abantu bakubo nawe mongakazi ukwenze lokho thola imbuzi uthi inkosi nami ngithi abakithi mabe khona babenze lo nto inkosi nathi inkomo uyabazi ushefe wona noma bangafiki uyabazi ushefe mayibonga inkosi amen wabona ngolusuku mayithandile uNkulunkulu bathi awutana ngazi ususitshe sibe sikude kabi singeke sikwazi ukukhuluma sicindezelekile wasusitshe mntana singajahi thina sikufuna abakhulu hayi mina ngizozekhala emphefumulo ngoba sebekhulumile ngolusuku bathi thatha le nto izosibona la sihleli khona kobe sekuwuwo sokukhuluma ethuneni musa ufuna ukuthi uzombulelwe le nkolo le uzothetha amacala kodwa siyaphikisa
ufunda kuyo komajiya akazange athi ushembe ukuthi khona abantu abazobephulela abantu siyakuphikisa lokho siyacela uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha asicele limndeni naye mayivuke namaqiniso kithi ukuze phela sisondeze uNkulunkulu ngokushemba kagezi ngamanga ushemba ugeza ngeqiniso nabo abakhuluma iqiniso mabeza kithi amen balahla amanga amen siyacela abantu bakwazi emqondweni yabo ukuthi mase beqalile ukuthatha le ndima yokuzothetha amacala lapha ekhaya emphefumulo bakulindele ukuthi imindeni yabo mase uNkulunkulu eseyikhululise emakhaya kukhona amadoda ashiye ecupha imizi esaphila phela ethi aqinisa imizi ngemithi emibi kabi mase bephuma labazobe sebegeziwe bobe bengasafuni ukubuyela kulo mizi kuyadingeka ukuthi icuphe phela uma seniyobangena ekhaya kube khona ezokuhla impahla yokuhlamba igceke lo muzi abawuphumela kuwo okhethwe yinina nomndeni fanele iqonde ukuthi manigeza lo muzi zonke izindlu emakumbi nomane izindlu zobe seyigezekile mayibonga Nkosi ngoba noma nigeza lo muzi enivumelene ukuthi phela bazokhishela kubo phela ngeke masebekhishwa ukuba khona izindlu mhlawumbe eziwu13 zakwenu bese kuthi uzophumula ekhaya emphefumulo athi mina ngiyisendele likaBhojela ngiyisendele likaPapa ngiyisendele lika33 sesiyaphuma sebucha bazophuma la bavumelane ukuthi bawuphumela kuliphi indlu inini nizazi izindlu zakwenu mangabe sendlunkulu bazophumela endlunkulu mangabe leyo ndlu nesenibonise ngayo uzalo mase kufika isikhathi ubakhuluke nizowakhuphela kuzo leyo ndlu enowaphumela kuyona bona bothi mabeyongena bephume ekhaya lokungena kona bobe sebeyibona yonke indle imizi yabo igcwele amathafa izindlu ngezindlu zakwenu mayibonga Nkosi bothi makuqedwa leyo mcimbi okubangenisa ekhaya sebephume ekhaya emphefumulo bese kuba khona usuku lapho enokwenhlangane khona senibahlukanisa ngezindlu mayibonga Nkosi ningaze nifike lo moya mina ngiyenze leyo nto ufuna ukuthwebula idlozi yini ukuthwebula idlozi ushemba akathwebula idlozi kodwa uyaqoqa ithongo ingana njengoba sekwakho ikhala emphefumulo asekho isidingo sokuthi emancane namadala utholanda abantu bakini uzolanda abantu abakhonkile ngamalulo bebegade oba yonke leminyaka labantu lokuthi uzobalanda namhlanje bashiwo okhokho bakho wena usuzobalanda uzolanda abantu abathunjiwe ingana abantu bathwebula inhlabathi abathuna bese bememeza imphefumulo yalelo thuna bese beyithwebula wena uzolanda ubani bese kukhokwa ngeyilwane uzolanda ilwane hayi ngalanda lo mshumayela umajiya wangenisela abantu abadala hayi kuphethe kana uthiwe nenkosazana laze lakhala kakhulu lathi hayi ingakho unyazi lagcine selithi hayi abantu bangalandelwa abantu manje imndeni umuntu akalandele yena wabona uNkulunkulu noma elandela yena uzosuka ilongo lithi lona abantu bakamajiya kanti ilongo lakamajiya ilongo phela umuntu ozalwe unkosikazi womuntu eganeni wayesemfihla mhlawumbe lapha ekhaya ubaba lokuthi ingane yakhe kanti akuyona ilongo phela imvamisa avezana sale kube yona sala bakhuphe bonke abantu lishisa impepho ilongo lisondele nje empepeni ngoba umuntu oyisiboshwa leyo okuyoze akhunjule uyise wakhe kwesende abuye akazogeza lo muzi mabevuma laba unelungelo lokuthi umajiya athi ayangivuma lozokuba uzokwenza emzini wami wasebenzisa isitsha sami ngiyamthatha lo wami umuntu onenhliziyo lomusathi kulungile lungisa umuzi wami ugeze zonke into mlobole lomfana ukuze aphume phela abesezongena ekhaya kuphela ubulongo kuphela uba yilongo mayibonga Nkosi sikhuluma ngenkolo hayi kuyesontweni sikhuluma ngenkolo amen ushembe usuke seyodumisa okhokho bethu bazomdumisa kanjani benqaphela bazomdumisa kanjani bephethe ikwabo unyazi lezulu phela bazogcina benivukela njengoba inkosi esiyivukela namhlanje awusho phela uthi ukhokho wakho wahamba nomqalo wendlela sekulungile siyazi khona ababefunga bethi bazofela la
kungabi mina kusasa kungabi wena kusasa likhiphe idlozi lakini lithi uyabheda uzofela